Ulda dibuhagu panamna namo de Yesus Kristus para gabali walde kaya ta acara pamering ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang. Badat pabaca pa na renungan malakata habayang. Yagam o mauri ba makahuru karat tahagamu ba mapoha pamarang yan ngaramu. Mula na ba mo ayi na makanya mahuhu anamu dirakapia kuna ba masih aiga mapa terahinaya. Tak terahinaya bula buhang makaparang yan na pulungum. Naunam woga makanya makahil rang raihi. Nangahum kaikinya taati manya mahatau-hatau dang kampeku mampu ba mamangirti na pulungum dang ba mamampu yala ba pahalaku ya tamurkuma. Mula nemur Yesus dia kadang-kadang manima. Amin. Ulda dibuhagu na renungan da terahinaya tak dekia walong ta buku renungan wasiat. Na judulna bada di angua ni Yesus. Walong ta Injil Matiuhu kawud habul 2 da. Bajaru 46 lapta bajar 50. Napa patada da dia kadika na bajaru 50 na mawina na linguna. Na tau na mapahalaku ya na pawuku na amagu taawang. Ya duku na angwagu na anawinugu na inagu. Ulda buha ditatiki na angwa bawida ke kana tau mula na batuwu de. Ba ulda di de. Na ulda di napidangu biha jala bapawananya na tau talihida, na tau hingi. Na maingu jahan na leduta. Ta Injil yai Mor Yesus panewine na arti na mabuangu na angua atau na ulda di napawidangu. Batalanga mengajar na ta Kapernaumu wide Yesus ay kija da anguamu da anawinumu ya ka na inamu tahabali uma kaparagat danga kinya widagu. Mga imoryehu na hima pakatatak dang ya na hima na duna tahabal da papangada da Yesus wina na tau na mapahalaku ya na pawuku na amagu taawang ya duna na angwagu na anawinugu na inagu. Uldad buha na angwa tak bajaru 50 yai wali na tahilu Yunani adel poswina na artina angua bapatuwungu tak dal kahengu ta iman perhaya. Nahimangu ni mau Yesus yayu wona da tada malangutaka kapeku penya bajerhad angua da dia kada inada lemor Yesus. Taati ni mor Yesus na angua atau nolda di napawidangu da tidak dia makina tu lekule dida na tu tanaida atau na olda dida taka parai raihung na tau na pakahingi dangada ta iman perhaya le mauri ya yang angua da mula batau na nauka pia kuna kana tau nama pahalaku ya na pawuku ni ala tamurku na bana da di anguana anawinina jaka ina ni mauri Yesus taka mangat duta gamanay daka bata da di kakatau kareja maperhaya mauri Yesus kadaka dinaka bata da di mapahalaku ya na pulung tamurku da diraka pia kuna bata da di anguana anawinina jaka ina ni mauri Yesus. Apakah duta talayak ka dika batak da di anguan ni mauri Yesus
Amin. Malakata habayang. Mga meka patengi ya parangu ya na pulungu mauri. Pamula madoga meka taati manya hatau. Dang kampe kupenya. Napa ang uamu, napa ang nawinumu. Ia kadika na tau nama pahalaku ya na pahuku ni ama taawang. Mula ni Mor Yesus, ia kadika na manima. Amin. Ulda buha, didnaw na ka na renungan terahinaya na paranguda. Abi bulakinya bami like, subscribe, ya ka bami pabarinya taulim. Ya ka taminaw, meron ka na bami dikiduma bami wewarnya na pulong. Nyemi ya ka na ya ka be. Mor Yesus na pameringu pamalalami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.